ngimshela indaba lo. Ngiyambita yathi Lo mlungu nona ubhalashile phela ukathi. Uyathi ngifuna kumbuza something nge-serious ake. Why nje vela lalelanga lishisa kangaka? Umisisile yini? Imithisile vele mngane uyambona. Misisile kumbe other thing? Angade mina ngelela nama angad. Yabona wena. Yathi ngibathe ekheki ngathi ngimemethe ngaze ngizelele live voice ulele ngale. Why angisabe kanti? Uyambona Dolo uyabita bonke balele nyalo semini. Ulalele mina ngoba phela abantu abalale mina especially madoda. Vele sothi kuze umithisi either umithisile or ngilele ebhalashiya. Ubhalashile. Okay. On hit lo muntu lo ulele nyalo. On hit. Angade ngiva wena. Why manje angasabe? Mina ngingelela nethi uyabona uyahleba Sho ukuthi lento iyamsebenza. Mina ngicabanga ukuthi ukhuluma nemuntu wakhe yabona BY. Uyabona sesidolo uyahlebana. Wena udlala le music le khala uyangirasela music yakho. Nike nangiva ngisi mina kuna someone on hit. Kumbe nami ngiva khona la endlini la ngihlala khona. Khona ingcono so yebo. Kunetindzaba. Mina ngimmemeta yathi lo mlungu wathula wathi dungeva lo munye athi hayi on hit. Sengifuna understand ukuthi bathi ngindele on hit. Sebayasho bathi hayi balashile. All right nebe ngicabanga ukuthi upracticeile. Angathi khona lapho phela between madoda abapregnant. Gonloko nani ngakhala madoda shame. Gonloko. Ukhathele that guy uyachame. Boy, byala. Siyambita siyambita nini? Qala nini siyambita solakede lo muntu uthi nini? Ewena wemlungu byala. Ulele nyalo uthi yiva kutshwala lo. Shothi ulele vela. Yiva kutshwala lo muntu. Yathi shame yathi lazim guys. Niboke niside kule nyathi ethi kanti umuntu lo lale mina indvosa kusuke kwene njani vele? Bengibude